Pozdrav ljudi! S obzirom da je Valentinovo, danas sam s vama htjela podijeliti jednu osobnu temu, a to je razloge zašto sam se odlučila za predbračnu čistoću. Reci mi istinu. Prije nego što krenem o tim dobrim stvarima, odnosno prednosti čistoće, htjela sam pričati o razdoblju dok sam formirala te svoje stavove, odnosno što je prethodilo svemu tome. Prva stvar koja je naravno puno važnija od ove odluke je to da sam imala osobno obraćenje, odnosno da sam imala iskustvo živog Boga. I nakon toga život mi se u mnogo aspekata promijenio i mnoge stvari, kao što je ova odluka, sam donijela i tada su mi tek neke odluke imale smisao. Tako da, ako vam je Bog stran, ako mislite da on ne postoji, teško da ćete shvatiti ovo jer je to opet faza iz koje ja polazim, iz koje sam ja donijela tu odluku. A druga stvar koja mi je bila važna kod tog formiranja odluke je da sam slušala svjedočanstva bračnih parova koji su tako živjeli i u tim mlađim godinama ti parovi su mi bili primjer i imala sam tu podršku zajednice da ostanem pri tom stavu, jer puno naših stavova o odnosima se formira i kroz filmove i kroz reklame, puno kroz medije se formira, tako da kad sam slušala te priče tih parova koji su tako živjeli, puno su oni utjecali na mene. E sad, to su te dvije stvari kao baza svega. Ono što bih htjela reći, ja ne mislim da sam nešto bolja od drugih ili da ne znam šta, da je neko drugi u krivu i slično. Mislim da se mi svi trebamo poštivati sa kakvim god stavovima da imamo. Moja pozadina je to, nekom je neka druga pozadina i nisam tu da nekom pametujem i slično, nego više želim reći ono što ja živim. Nadam se da će nekom biti nadahnuće, a možda će nekom biti odbojno i to je sasvim ok. Pitanje na koje sam htjela odgovoriti postavio mi je netko od vas na jednom od mojih videa. Tiče se te komunikacije, odnosno kako to reći drugoj osobi i ja sam pri stavu da to treba odmah napraviti na početku. I sada sa 26 godina mogu opet se vratiti retrospektivno i vidjeti je li to bilo dobro ili loše. Kad sam ja taj stav formirala, a reći ću sa 17-18 godina negdje, da nisam bila u vezi i tokom idućih nekoliko godina tu i tamo bi se javila neka osoba koja bi rekla da joj se ja sviđam i ja sam u startu njima rekla svoje stavove jer mislim da je to jako važno i doživjela sam da iz tih 5 osoba, bubnuću par godina što bi mi se kao sviđala, ja bi to rekla, 4 osobe bi bile ne hvala i to mi je u tom trenu bilo, pa je li to ok da sam rekla ili nisam, ali sad vidim da jesam, jer tad kad sam ja rekla ne, te osobe su otišle, a ostale su samo osobe koje su pristajale na to, ostale su osobe koje su bile oduševljene tom idejom, tako da vjerujem da je to važno za podijeliti i da oko toga nema kompromisa. Sada ću vam reći dobre stvari koje vidim vezane uz predbračnu čistoću. Prva stvar, kao velika prednost, pogotovo meni kao curi, kao ženi, je ta da čistoća mi daje sigurnost da me druga osoba poštuje i da me ne želi iskoristiti. Nažalost, čula sam priče nagovaranja, odnosno prisiljavanja osoba da stupe u spolne odnose i s ovim se ja mogu ograditi i reći osobom koja će biti sa mnom, kad i to kažem, bit će sa mnom zbog mene, a ne zbog mog tijela ili požuda i slično. Također bi tu htjela podijeliti jedno iskustvo kad sam bila mlađa i kad sam to rekla jednom dečku kojem sam se ja sviđala. On je na tome rekao, pa dobro, ali možemo se naći negdje na pola puta. Ja onak, ne znam šta je pola čistoće, ali ili jesi za to ili nisi za to. I u tom trenu sam shvatila da je on htio fizički nešto sa mnom imati, ali ovako sa čistoćom sam ja odmah povukla liniju i rekla ne želim, ja cijenim sebe. Druga dobra stvar je ta da čistoća pruža priliku da upoznam drugu osobu bez tjelesne navezanosti, da je vidim i u dobrim situacijama i u lošim situacijama. Bez tog nekog ljepila koji se dešava ulaskom u spolne odnose, mogu osobu vidjeti čisto.
Pogotovo u samim počecima veze gdje smo često zaslijepljeni i zaljubljeni, ne vidimo dobru osobu i onda tek prođe neki period da vidimo koja je ona zapravo, a ovako ako smo se tu već povezali, teško će biti poslije se odvojiti. I mogu reći iz priče prijateljica koje nisu živjele ovako, kad su znale da su bile u lošim odnosima, nisu se mogle odvojiti, pogotovo jer to možda bila osoba koju su prvi put dali tako nešto intimno i trebalo mi puno duži period da izađu iz tog odnosa koji nije bio za njih. A jednako tako, rekla bih da čistoća nije to nešto što je ključ svega i što znači da će odnos svaki funkcionirati dobro i da odnos pukne ako nije bio za vas. Tako da bih rekla iz svojeg osobnog iskustva, ja koja sam bila u dugogodišnjoj vezi i pripremala se za brak, prekinula sam zaruke i opet sam mogla krenuti dalje bez te neke povrijeđenosti, bez tih nekih velikih rana i trauma. Shvatila sam da Bog ima bolji plan za mene, ali bez tih nekih velikih rana na srcu koje nastaju dok se dvije osobe sjedine. Treća stvar koja je dobra, koja se možda ne vidi odmah, ali rekla bi da predbračna čistoća nas uči disciplini. I to je važno poslije u odnosu, jer opet postoje situacije gdje će žena ili muškarac se morati suzdržavati od odnosa. Bilo to zbog nekih zdravstvenih problema, bilo to možda nakon poroda će imati puno šavova pa neće određen period moći sigurno spavati i ako već prije niste se učili tome reći si ne u određenoj situaciji, teško je tu naviku steći ako niste se prije u tome vježbali. Još jedna stvar očita. Življenjem čistoće nema straha od trudnoće, od neželjenog djeteta i ne provlači se ona poslije pitanja i o abortusu i slično, nego vi ste sigurni da nema začeća. To je sve što sam vam htjela podijeliti. Gledam čistoću kao neki ideal da ću jednog dana, nadam se, nositi bijelu vjenčanicu kao simbol čistoće i djevičanstva i gledam na te spolne odnose kao nešto prekrasno. I to nije nešto što je prljavo i loše, samo što ima pravu vrijednost u pravom kontekstu. I eto, s obzirom da je danas Valentinovo, nadam se da sam nekog nadahnula ili pogotovo za osobe koje ovako već žive, slobodno lajkajte video da vidim koliko vas ima. I to je sve od mene, vidimo se u idućem videu.